Emyanya eteganisibwe harimu Mukabara, Kikube Town Council, Musajja Mukuru, Nyayingorongo omu district ya Kikube, hamwe na Kapapi, Burarungobye na Rwobunyonyi omu district ya Hoima. Na district ezindi ziteganisibwe harimu nk'eya Masindi, Burisa, Kagadi, Kibale hamwe na Kakumiro. Abantu barukwingura omuri Kanana okuruga omu bicweka nka Bukinda, Kijayo, ebyaro ebirumu empungi n'abarukurondaho okuta orubaju bafuruirwe okuruga ha mataka gabo. Othmani Mugisa, mukuru w'entebe ya Katana bwa district ya Hoima, nashoborra ngu okujumbura amashuta omu bicweka ebya Bunyoro nikyo kireeteire emishango y'okwiba itaka kweyongera. Nashoborra ngu abashuma b'eitaka bakaretwa okwombeka kw'entebekanisa za gavumenti zitari zimwe na zimwe k'ekishayi ekya Kabalega International Airport, ekya Hoima City Stadium, Kabale Industrial Park hamwe n'ezindi projekti za gavumenti. Za mataka enyuma ozibaziyongera bwa mafias utufunire oil, tuwafuna International Airport, tuwafuna ekishayi eky'omupiira nakyo kihereire party ya district kila muno mukyabigambire mu Bulindi na Buraru. Ekishayi ky'Enyonyi, Kabale, Buseruka na stream eyo na Kitoba. Hati abantu bona bakuruga Kampala, ba investors bona kuruga Kampala bakugonza bafune eitaka mu Hoima. Nashoborra ngu nka district bariyo nubogosho gwenyabushatu okurebeka ngu bashoronzya ekizibu ekyebyitaka ahibetire akakiiko ka district land board okushitama okushijuma okushaba kona okukozirwe batakarabizeho ekitenso. Abantu batukwasiza obwekulembezi tukayijjamu n'empinda hinduka na mateeka gaya akagetwahira akatebe akakura byahe ebyapa agamu amateeka ago gakabagali rundi gali batakarabizo hekyapa basoke bakule okikwetagisa wetegereza itaka eryo lirinka kubanza liri henkaya ine tirina henkaya. Mukuru w'entebe ya Katano abwa district ya Hoimogo nashoborra ngu bahiraga busha abantu babutosha obutakigeza bakateeka omukono aha kihandiiko kyona ekyokushaba hataruho batahi babo abatahi okukishwijuma n'okukihamya. Sije itwala abantu nkubasaba abantu hati mukweze niba wakuba natera ekyapa akakuletera omusayiningire wetegereze mapu yateire, wetegereze akoma kibapimire libatano wakoma wakutaha mu itaka lyawe omugambe utahire mu itaka lyange boundary yawe eri hano. Arubaje rundi Godwin Angalia Kasigwa ari entumwa ya president omu district ya Kikube nashoborra ngu emihondano y'ebyamataka etwire neyongera kandi ofisi ye ezibire okubinga abantu ha mataka hatari orukiiko rwa district olw'ebyokwerinda okubahorusa. Mutire abanyarwanda n'abantu bakikube omuntu obana taito rundi ufunire kyapa ufunire court order toino rukusa kugenda okatandika kubinga abantu oleta kyapa ekyo mu security committee studying embera egyo mulingo yokuba na peaceful eviction. Nawe nashoborra ngu obushuma bw'itaka bweyonjire mu kicweka ekyo ahabwo kujumbura amafuta. Cases ziriyo. You see, Kikube is the United Nations in tribe. Aliyo tribes nyingi. Cases ziriyo nyingi. Kandi tuina amafuta. Interests za abantu baingi muno bagayiga. But kuba mugayiga kisiku harukusa tubinye muntu wanansi. Engineer Freddy Mugenyi Ruchunya ariyo munyiginya mukuru w'obukama obwa Bunyoro Kitara najunana entegeka y'abajungu n'emikorere yabo eyaremeise abanyoro okuba n'ebyapa by'amataka gabo. Kizibu kyatubairo itwe nka Bunyoro abajungu batatwikirize kora ebyapa amataka, so wasanga abantu amataka gataina byapa, of course gakuba gataina byapa gakuba gataina
established boundaries. Nawe nagaruka eki akyegekerera aha kujumbura okw'amashuta ekyari kushoborera ngu kiresire itaka kucwibwamo ekibeire kizibu kihango omu kyanga. Bantu baingi abataire ebyapa omu mataka gaitu agaifo aga Kabale Buseruka, bantu baingi abagateiremu ebyapa bataina even na permission. Then twina abantu baitu borders zaitu eziri pora saho eza Congo, bantu baingi abarugire Congo nibaja nibasettlinga mataka gaitu ga Buseruka especially na Kaboyi. Ismaili kusemererwa ari Executive Director w'ekitongole kya Midwestern Region Anti-Corruption Coalition Merako Mbugufo nashoborera ngu obushuma bw'itaka omu kichweke ekyo burugirire aha bwebembezi bubi omu kyanga kyona. Omwebembezi aina amaani kandi aina n'obusobozi akusobora kusaba ansa yona hakyalo kye hasabu county ye mu district ye wa Munyamasaza ye akamanya ekiro. So omwebembezi wena akutugamba ngo hanyuma y'emyaka 2 twamanyire kyapa ekyongere kyeyisiro mahekyo kandi kyo akudupa habokuba kiri mu maani kuba n'amanyi kiri mu maani ge aina obusobozi. Bamwe omubaturage okuruga omu kichweka ekya Kijakamya hamwe na Mukabura ebyare birukushanga omugombora eya Kizira Nfumbi omu district ya Kikube nibashoborera nako n'obusasi obarukurabamu obwe barukubingwa amataka gabo. Nyina plot zange milyange 4 nyina nehika yange mu side ndi Kakende nanu Kichakamya zona zero mu byapa nkimanyisa obalijja kutubinga turugo mu kisake kitwena tukugenda kandi titwena okugenda tukaba tutamanye ngo tuli mu kyapa kyonka tukagenda kwesanga obajaga kupima nibagamba hano harohoki ekyapa ekyo muntu tutakoraki ou tutakwetegereza hata aho nkaba tuuze abakamubeitaka baikeni tukoleraho kumara obwire tule twinamu okweralikerera okujumbura amashuta kukabanza okurebwaho myaka ya 1920 kandi okugeiha kwateekateekwa kutandika 1938 konka ebyabire bijumbwirwe byona tebirateirwe mu nkora habw'enshonga y'ebyentaasya n'okutungamo okubitungamu omu by'obushubuzi kukaija kutandika bwanyuma ya projekti ya Kingfisher omu kwezi kw'okubanza kw'omwaka gw'2023 gasha kwa Gad Asaba habwa Tayari West.